Hari kuwa gatanu tariki 14 z'ukwezi kwa 2020 umwaka wateyemo byinshi bishoboka pe. Kuri iyo tariki nibwo amatwi n'amaso y'abakunzi b'umupira w'amaguru twakiriye inkuru ivuga gutya. Ni inkuru yacicikanaga ku bitangazamakuru bitandukanye. Mansour bin Zayed bin Sultan bin Zayed bin Harifan Al Nahyan, cyangwa se umwite Sheikh Mansour, ndetse na Hardun Harifa Al Mubarak bayoboye Manchester City bakiriye inkuru y'incamugongo ivuga ko ikipe bayoboye ihagaritswe mu marushanwa mpuzamahanga mu gihe cy'imyaka 2 ndetse bacibwa n'amande angana na miliyoni 30 z'amayero kubera kurenga ku mategeko ya Financial Fair Play. Gusa ariko nabo ntago baryamye kuko bahise bajurira iki cyemezo ndetse biza no kugenda neza, bakurirwaho igihano cyo kudakina imikino mpuzamahanga mu gihe cy'imyaka 2 ndetse n'amande bari baciwe ava kuri miliyoni 30 agera kuri miliyoni 10. Ariko se ubundi ibi bya Financial Fair Play ni ibiki? Byaje gute? Bizanwa nandi? Ibi byose nibyo ugiye gusobanukirwa muri iki cyegeranyo. Ndongera ngusabe gukanda subscribe ndetse usangize n'abandi biganiro byacu. Like na comment ni ingenzi cyane. Financial Fair Play Rules. Aya ni amategeko yashyizweho n'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi, UEFA. Aya mategeko abuza amakipe yo ku mugabane w'Uburayi gusohora amafaranga menshi aruta ayo binjije. Aha reka mbisobanure muri ubu buryo. Ni ukuvuga ko amafaranga ikipe yinjije mu kugurisha amatike yo kwinjira mu mikino, ayo yishyurwa n'amateleviziyo, ayo yinjiza mu kwamamaza, mu kugurisha abakinnyi ndetse n'ahandi, agomba kuba ari menshi kuruta yisohora igura abakinnyi, ibishyura imishahara ndetse n'ibindi ikipe itakazaho amafaranga. Gusa ariko ikipe itanga yubaka ibikorwa remezo nk'ibibuga n'ibindi ntabwo abarirwamo. Hano ikipe bigomba gukora igenzura ku mutungo wayo winjiye n'uwasohotse mu gihe cy'imyaka 3. Aya mategeko yatowe mu kwezi kwa 9 k'umwaka wa 2009. Atorwa n'akanama gashinzwe kugenzura imari mu mpuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi, UEFA. Hano kandi hahise hashyirwaho n'ibihano bizahabwa uzajya arenga kuri aya mategeko. Yatangiye gukurikizwa mu mwaka w'imikino wa 2011-2012. Ibi bikaba byaraje bikurikira igenzura ryari ryakozwe n'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi, UEFA, mu mwaka w'2009. Rigasanga mu makipe 665 yo kuri uyu mugabane arenga 1/2 cyayo yaraguye mu bihombo bikabije mu mwaka wari wabanje ndetse no mu yindi myaka yari yarashize. Aha ariko aya mategeko agitangira gukurikizwa mu mwaka w'imikino wa 2011-2012, ikipe yabaga yemerewe igihombo kitarenze miliyoni 45 z'amayero mu gihe kitarenze imyaka 3. Iyi myaka 3 mbibutse ko ari ikipe igomba gukoreraho igenzura ku mutungo wayo winjiye n'uwasohotse. Icyo gihombo yabaga icyemerewe mu gihe nyiri iyo kipe afite ubushobozi bwo kuzagikuramo. Gusa ariko uko imyaka yagiye ishira, ayo mafaranga yagiye agabanywa kuko mu mwaka w'imikino wa 2015-2016 ikipe yabaga yemerewe kuba yagira igihombo kitarenze miliyoni 30 z'amayero. Reka tunyuze amaso mu mashampiyona yo ku mugabane w'Uburayi abenshi mukunze gukurikira. Turebe uko umutungo wari uhagaze mbere y'uko aya mategeko ya Financial Fair Play yashyirwaho. Deloitte ni ikigo cyigenga gishinzwe kugenzura imari mu bwami bugari bw'Abongereza. Cyagaragaje ko mu mwaka w'imikino wa 2008-2009 amakipe 20 yose akina mu cyiciro cya mbere muri shampiyona y'Abongereza Premier League yari yarahombye asaga miliyari 3.5 z'amapaundi, mu gihe mu gihugu cy'Ubutaliyane ho mu mwaka wa 2010 ikipe ya AC Milan yari yarahombye agera kuri miliyoni 69,751 by'amayero. Genoa yo yari yarahombye miliyoni 16,964,706. Fiorentina yari yarahombye miliyoni 9,604,353. Bologna yari yarahombye miliyoni 4,166,419. Mu mwaka 2011 Chievo yari yahombye 527,661 by'amayero.
Ikipe zonyine zari zabashije kunguka muri uwo mwaka ni Udinese, Catania, Napoli, aho zose zari zungutse miliyoni 4,197,829 by'amayero, mu gihe Lazio yari yungutse miliyoni 9,982,408. Mu gihe amakipe nka Inter Milan yo yabaraga igihombo cya miliyari 1.5 z'amayero mu myaka 16 yari ishize. Mu gihugu cya Espagne ho turibanda ku makipe abiri y'ibigugu muri iki gihugu, Real Madrid na FC Barcelona. Mu mpeshyi y'umwaka wa 2009 nibwo ikipe ya Real Madrid yaguze rurangiranwa Cristiano Ronaldo ku kayabo ka miliyoni 70 z'amapaundi. Icyo gihe niwe mukinnyi isi yari igize uhenze. Icyo gihe kandi iyi kipe yaguze Kaka ndetse na Benzema. Ibi byatumye igihombo cy'iyi kipe kiva kuri miliyoni 130 z'amayero iyi kipe yari yaragize mu mwaka wa 2008 kigera kuri miliyoni 326.7 z'amayero mu mwaka wa 2009. Gusa ariko mu mwaka wa 2010 iki gihombo cyaragabanutse kigera kuri miliyoni 244.6 z'amayero. Mu mwaka wa 2009 ikipe ya FC Barcelona umutungo wayo muri rusange wabarirwaga muri miliyoni 20,844 by'amayero gusa. Mu gihe amakipe yose akina La Liga muri rusange igihombo cyayo cyabarirwaga muri miliyari 2.5 z'amapaundi, bituma abayobozi b'amakipe menshi bikoramo kugira ngo bongere kuzahura umutungo wayo. Mu gihugu cy'Ubufaransa ndetse no mu Budage, mbere y'uko aya mategeko ya Financial Fear Players bari basanzwe bifitiye uburyo bwo kubuza ama ekipe gushora amafaranga menshi. Mu Bufaransa bari bafite ikigo cyitwa Direction Nationale du Contrôle de Gestion DNCG, cyari gishinzwe kureba nimba amakipe yo mu Bufaransa akoresha neza umutungo. Ibi byatumye amakipe menshi muri icyo gihugu atajya mu gihombo, ahubwo afata ingamba zo gukomeza amashuri yabo y'umupira w'amaguru. Byanatumaga amakipe abona inyungu mu bakinnyi yabaga yagurishije bavuye muri ayo mashuri y'umupira w'amaguru yabo. Nko mu mwaka wa 2009 ikipe ya Lille yungutse arenga miliyoni 164 yakuye mu kugurisha abakinnyi gusa, mu gihe ikipe ya Olympique Lyonnais yari yungutse miliyoni 5.1 z'amayero mu mwaka w'imikino wa 2008-2009. Buri mpera y'umwaka w'imikino mu gihugu cy'Ubudage buri kipe bigomba gutanga raporo mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri iki gihugu ku buryo yakoresheje umutungo. Ibi ni nabyo biha ikipe uburenganzira bwo kwitabira mu mwaka ukurikiyeho w'imikino. Igihe DFB ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru risanze hari ikipe yarenze ku mategeko, ibishobora guhanisha gucibwa amande cyangwa gukurwaho amanota. Mu gihe basanze hari ikipe yahombye, itegekwa kugura umukinnyi ari uko ibanje kugurisha undi ku giciro kingana n'icy'uwo baba bashaka kugura. Ikindi nuko muri iki gihugu nta muntu uba wemerewe kugira imigabane irenze 49% mu ikipe. Nubwo bwose ariko mu Budage bari bafite izi ngamba, ntago byabujije amakipe amwe namwe kugwa mu bihombo. Nko mu mwaka wa 2004 ikipe ya Borussia Dortmund yaguye mu gihombo cya miliyoni 118.8 z'amayero. Muri uwo mwaka kandi Hertha Berlin yahombye miliyoni 24.7 by'amayero, ndetse bituma ibanza gusabwa kwerekana uburyo izakuramo igihombo kugira ngo ibashe kwemererwa gukomeza gukina muri Bundesliga. Aho ushobora kwibaza ibihano bihabwa ikipe yarenze kuri aya mategeko. Ikipe yarenze kuri aya mategeko ibanza kwihanangirizwa cyangwa se warning mu ndimi z'amahanga. Ikindi gihano kiba ari ugucibwa amande, ikindi ni ugukurwaho amanota muri shampiyona y'iwabo, ikindi kikaba ari ugufatira amafaranga ikipe ibona iyo yitabiriye amarushanwa mpuzamahanga. Ikindi kandi ikipe yarenze kuri aya mategeko ibishobora guhanishwa ni ukutemererwa kongeramo abakinnyi bashyashya mu gihe bari gukina amarushanwa yo ku mugabane w'i Burayi. Ikindi ni ukugabanyirizwa umubare w'abakinnyi yandikisha ngo izabakoreshe mu marushanwa yo ku mugabane w'i Burayi. Ibihano bikomeye ikipe yarenze kuri aya mategeko ihabwa ni ugukurwa mu marushanwa yo ku mugabane w'u Burayi biri gukina cyangwa se ayibigomba kwitabira mu myaka iri imbere. Ndongera ngo usabe gukanda subscribe ndetse usangize n'abandi biganiro byacu. Like na comment ni ingenzi cyane.